Kumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Good. Thank you muno makiria mwiroreri witu gethi na mbere kwirorera tafarire eno ya Inoro Rucine tukurehagira maundu back to back. Njoroga githijini akorwo arikia na ndagitari Anne Kamuge na Mheshimiwa Geoffrey Wadeto wa kuria Teto riu reke tuigire ikirekani ria muthia ria Inoro Rucine na uyu ni memerekia murihire ni kambuni ya wendia wa migunda ya Dhahabu Lands Limited thini wa studio ndina gikeno gia mukira MD Peter Kamau kuma gwa kambuni ya Dhahabu Lands Limited nigetha twire niki atuma theire tugitiriha mwaka wa 2025 garana Peter Kamau getheka Rucine na karibu sana Inoro TV ukoretwo atia ndirire kuogega brother yes good to see you nego ndorega guku by the way tigire mwiri twitagwo teri tukoretwo na DCM witu agitindika mbere na ni arutite wira mwega nego wa mbere ndi mukenu thengio ana gukora ugicimairo thiku ici arume magicimairo ni kuga maundu mesa maundu timoru mono nego haya uguo kuku kwa Dhahabu Lands Limited dukoragwo wika ni kambuni nene kambuni ya Dhahabu Lands Limited wambiririe mwaka wa 2017 thaisi niguo turakungwira miaka 8 next year tugakorwo tukungwira miaka 9 na tucokageria ngai ngatho muno tuna miaka 8 kuma twambia wendia wa migunda niguo na no tuhotete gukorwo tudarithite makiri ma title deed 15 na project cierekeire makakwe igana rimwe thaisi na tugakorwo tuina tuhotete kwenderia andu na tukamaseto na makagena kwao micii na toguo tu peke yake tugakorwo tuhotete ku-educate ciana ciana iria needy na tuhotete gukorwo tuki-educate ciana makiria ma igana rimwe mwambato ucio angi magathi university angi magathi colleges angi magathi colleges tukamaigira mawira koguo to migunda tu twendagia apart we muigithia ukaigithia ukagura broti kwina gacunje karia tutengaga tukathi kindu gitagwo CSR na uguo niguo tukoretwo thini wa kambuni ya Dhahabu Land Limited iyo miaka 8 twerekeire miaka 9 riu tugakorwo tugicelebrate miaka 9 mweri we 3 good tajiratiriri rira teri arokaga ni twagathiriria muno nginya uhoro wa iheo ni mwarikiri guciheana twaheana nginya ngari in fact ngari ya muico ngari ya muico ya kuhinga mwaka turahinga nayo mwaka next week okay ikuna mundu kuinuka na pro box yake ya mwisho yes Dhahabu Lands Limited wa ofisi yanyu ikoragwo ko Kamau ofisi tuzikoragwo haria handu hetagwo Ruiru building etagwo Dhahabu Greek Tower opposite Ruiru Mabati how 4th floor ni gutukora hau kana Thika building etagwo Erika Plaza opposite Safaricom customer care how 4th floor na ukitaka kutoa namba cia thimũ kitoko kuna mundu ureka kaunduri ni 0707 177 177 yeah 0707 yes 177 yes 177 yes ino no mundu no katikinya WhatsApp gina WhatsApp uhure thaisi aria me diaspora magucugurikirwo thaisi ine kindu giothe urabatara gwika hura namba ya thimu andu ni magwetereire asante legi muno Peter Kamau heno ndungi wa gweta no ni ndutaga ciuria kuma miario-ini ya mundu watwira atiriri tuna mwiroreri wakwa makiri mandu milioni 7 aria marerorera ati kambuni ya Dhahabu Lands Limited ni muhotete kuheana title deeds 15 yes ira tukimura muragatheti na Njoroge wa Githĩnjĩrĩ turonire kwerwo atiriri ati title no ikoroti title no ikanjwo angikorwo he ikinya ria rugirwo uheanine wa processing ya title riu no nyende wira muroreri wakwa atiri ni makinya mariko maya mundu afatie gukinya muguri na mwendia nigetha title no ri ndekana kanjwo one kindu kia mbere ni wambe identify mugunda uria urenda niguo
wa identify mugunda uri urenda ri kindu gia keri uthi na surveyor abe confirm wabe wetie title copy ya title deed wete copy ya title deed ri andu hare tuitumikagira mistake andu ingiri tuitegi copy ya title deed tugeka search tuna search ni yaumira ri tugatigira hau tukagwa mugunda wisawa no akamau akang'ethe ndunahota kurora kwe riri ID iyo ya mwene mugunda oya kindu gitagwo search ndina rata kuingi muno mundu athiete akagura title uri yandikitwo haria title iniri na ID yake na ID ya mundu uyu ni iratona tondu mundu athiri afika kibande gwakora mundu wetagwo Peter Kamau Maina na title na kibande gandikitwo Peter Kamau Maina na ID ni the same tondu mathire moya kibande mathi meka kindu gitagwo photo ma fake ndunahota kurora mbica ya mundu uria no wathi wera mundu urutaga wira gukwa registrar wa ibande ri akurore gibande kiu kana kia mundu ucio wina kio ri hau niho andu ingi tuteagira makinya wamogu wa identify mugunda ucio na identify na wa title deed weka search ri ugathi ugetika kure kwa office ya RADS ri ugetika kindu gitagwo history ukagwa ndenda kuona green card kwiraga atiriri mugunda uyu uri utransfer andu igana kumarira wa migunda yothe Kenya ngimari yaumire kwe thirikari yaganagio na kindu gitagwo group lunch nikio iguaga kuna migunda ungioka taro iruri kuna migunda ya andu metagwo Nyakenyua kuna Githunguri kuna wathi kuria Thika na kuria Kabati kuna handu kundu gwitagwo gwa Kihio Mwiri uguo yaganagio na kindu gitagwo group lunch kwa hiyo group lunch ino ni ya primo no mugunda original riri waumite moko-ini ma thirikari green card wathi kuria kwa RADS ugete kindu gitagwo history ya green card ina karugano kau gothe mugunda uyu waumire gwi thirikari ugiuka gwi Kamau ukima gwi Kamau ugiuka kwi Maina ukima kwi Maina ugiuka kwi Wanjiku ukima kwi Wanjiku riu niwe ura transfer kuma kwi Wanjiku warikia gwika kwe green card yo wa green card yo eka research yo wega ri ugathi ikinya riu riki ugathi ku itura ugetha sifu itura ri ukenda kumenya mugunda uyu mari nwa mwene mugunda ki uyu niwe mwene mugunda uyu ono taengejete wakiri mwathi gwika kwe wakiri ri ugetha wakiri wathi kwe wakiri ri wakiri no muhe wira uyu wothe akurutire na no wega mundu ngina mundu ekete erutire wauma kwe wakiri ri kuna ikinya ringi mundu abati gukorwo akirora migunda no wenderio ni andu eri wende ni mundu kiumbe kana wende ni kambuni tobe tuge kwe mundu kiumbe mundu kiumbe ri thirikari ya Kenya ni constitution ya 2020 ri ya 2010 ri ni yahitukirie ikiwa no nginya gukona kindu gitagwo family consent involvaga mutumia wagone mutumia kana muthuri kana ngina ciana ni tuonete kambuni nyingi cia migunda cikigura migunda family ingi ikeyumiria ikagwa ni yonyene tondu matia involve ni kwenda karupu huru ka kindu gitagwo family consent na hau niho andu ingi matereire kindu gitagwo ki besa ukigura mundu kwi mugunda kwi mundu kiumbe that means weka search cio theri wakiri uri ogo wina wakiri waku ri na wakiri wa uri wakwenderia mugunda ri ugeka search ya wakiri ucio urakwenderia mugunda ri kana ni aristito kwa mawakiri ndakorwo ni wakiri bonoko tondu wakiri wothe we uristito kwa law society ri kuna conduct iria makorwo magika nacio agitiza eke transaction na mahiti maoneke ni make he is reliable warikia gwika ikinya riu riothe mwathi mwandika agreement ugasachi wakiri kana ethaini kwa law society ikinya riu ringi gikaga ni atiriri ogo mundu ni ahikanitie mutumia kana muthurio ogo ciana si above 18 no nginya ciana cituke ki involved yes ukarika kindu gitagwo family consent na ugitisa uruge ikinya riu onogurite mugunda milioni cigana ciana icio ni cino uhoti wa guthitanga na mugunda wiki atia ucokio nikio thirikari rugira atiriri ogo kuna process ya rugitwo ri iyo ti taito title kiria body irokira ha
no nginya mwarikia kugura na wekera ringi 10% kana 30% ri ugutindika na mbere mwarikia kuri hari niguo mugathi kuri kwa mwekedo gitagwo consent muthi board mubuke board o transferirwo mugunda riu hendo ni individual ni tukagwe kambuni riu hendo mundu oka gwa Dhahabu Land Limited ndenda kugura mugunda na inyu gwa Dhahabu Kamau ngufuata makinyo macio ugufuata makinya kidogo wikana kambuni ri no nginya wika kidogo gitagwo search ya kambuni na no nginya witie andu ayo rero niyo maragutransfera ma director maya meri director mukana ma director meriri witie ID ciao na tofisa twao. Okay, good. Haya no nyonaga riri ta tuthereri hana mwiroreri nyonaga rimwe ni mukoginya na sherehe yako ni andu taito. Yes. Kogwe ni nyumuthira mwangarurira kana hau ati woka gwitu ri usaina kindu kimwe gitagwo agreement wathikia usaina agreement ri ukasaina kindu kingi gitagwo Land Controlling Board transfer document nike twitagia mundu tofisa tutatu na kifade na KRA pin yes no nginya ukona document icio ciothe KRA pin tofisa tutatu na kiria na ID yaku riu nyu muthu mukaruta wira uyu ngiaruta o wira uyu ngiaruta ri tugakuruta twita kambuni niguo atugika gwitia title deed yaku ri muthenya twina sherehe ya kuhenda title deed yaku ri tugakunegera ki title deed na nyu mutingiroga ikinya ona reke ngwire ugiko kwi kindu ngoragwo ndikaga kin ningigura mugunda wahitiri ikinya ria kugura mugunda umuthi ngigura eka 10 oru ndaseto andu makiria ma 50 hau kogo ndako ndahitiri andu 50 niguo kogo gutiri kitu tuikaga time na niko tuna legal department thini wa company ya Dhahabu Land Limited ya gwika search na tuna project manager tuaguthiruka kuitura tukamenya kana mwena mugunda uyu kana nui. Haya, good. Riu kama uri mwakororete guthira uyu yes umuthi by then mweri nya mweri wa December January he mudogire mwaka uyu wa 2025 niguo ndiragura broti gwa Dhahabu Lands Limited kwi wokire kwi utari uroka kwi wetereire riri atumiro kanyamu ni mundu wa wiruraya nigetha tukiruga mwaka akorwo akigura mundu ucio ngimwira atia hingo ciothe ri na hingo ciothe tuturaga thina ri ibuku ria mwathani ritwiraga atiriri andika kioneki giaku na ndemwa na ndemwa nene naguo ona kingiikara ri ni gwika atia ni gukinyanira no nginya gigakinyanira thini wa muturire tuturaga ri kila mundu ni akoragwo na matanya maria akoragwo namo na mangia gukinyanira ri tikuga matiga mangia kuhinga na time frame ira wihete ri tikuga matiga kinyanira naguo ati na niguo njiraga mundu ona kambuni ya Dhahabu Land Limited umuthi uyu lego itu kwina matanya maria twena mo mwaka uyu no gukora atiriri economy ri na cash flow ri no ria kwina money circulation ri ndiretekiria wike maundu macio manene kindu kire igenda kwira mundu wi thino korona kindu kimwe tu peke yake kuiganira ibuku ria mwathani twiraga atiri godliness and contentment it is a great gain no koina maundu maria ufangite maingi ukwenda gubanga no maga gukinyanira ri ndugakue ngoro Kamau yes kuiganira yes kuiganira atia Kamau na ndure nyendaga kugia gwakwa ndure nyendaga nani gona gicokia thome ukimagiti ukahinga ngiti yaku uguo ni reke ngwire hingo ciothe uratanya gwika undu ucio ukaga gukinyanira tikuga ndugakinyanira niguo hau naho no anyita koguo niguo uhote gukinyuki ikinyukia riu ringi uge atiriri mwaka uyu ri ndiratanyita nigugura ka front kwa Dhahabu Land Limited na to ndiratanyita kugura ka front kwa Dhahabu Land na ndathiite ngina ngoka site visit na ngona na hara ndatanyaga mbeca ciume citiaumire ndikuga atiriri ati ndikagura broti wa Dhahabu Land Limited no ngamigura riria mbeca icio ikoima iria mbeca icio zikauma na niguo ndukiurage ri wirute kwika atia kuiganira waiganira kuiganira kuga atiriri umuthi ndinahota no rucio ni ngahota good yes thank you muno ha ndina thiko ithatu ndina ira ndina umuthi na ndina rucio chiguo ira umuthi na rucio tugethie mugunda ni muthenya uriku wa bata muno ha ni umuthi tondu ira ndungicenjia uri urekikire na andu ingi tuhundagwo ni kire kirekikire ira no
kire kire ira ndungicenjia Negwa. no kire gigwikika umuthi no ucenjie na matua maira no macenjie umuthi. Good. Tulikanie namba ya thimu ya Dhahabu Land Limited. Yes. Namba itu ya thimu ni 0707 177 177. Good. Riu ndenda imwe kwa imwe ututware nginya kuria mwina migunda mumethimete atia kuhana atia murendi atia ningekora hihi ndeika nigukora neighbors ni kundu tatwire ni kuguku twathie wa mbere kwamba gucokeria aigithia aitu othe ngatho aria matwaranite na ithuĩ mwaka ũyũ mũgima. In fact ogo kwĩ mwaka twendia migunda mĩingĩ ni mwaka ũyũ wa 2025. Wa mbere tuna project nyingĩ no project ya ndera turaraunchi muthenya wa ũmũthĩ. Project ino ikuremwo na wa matu na matu nova nova na kuma hathika ngina kuma town ya Thika ri ngina hara town ya Kirima Mbogori ni gurekwo kindu gitagwo dual carriage niguo tondu Thika ni ratuika city ni urikana ke mura magatheti haha Thika ni ratuika city ko kuma Thika town ri ugerire Makongeni ugereire ngina Katua Nyagari farafara ni ratuo ki dual carriage ni raramio pio na kuma hau Kirima Mbogo ngina haria mugunda witu riri ni less than 50 kilometers kuma hau Kirima Mbogo mugunda witu ri tuna migunda ire thiini wa matu mugunda omwe uria turendia muthenya wa umuthiri ni mugunda wi koramu ya keri kuma farafara ya Garissa Road haria hena way bridge na waigwa way bridge ukamenya how brought ni siaseji in fact mugunda uria twagurire in fact mugunda uria twagurire wa mbere ri maturi uria ukoragwo hutĩtie barabara ya ramire twenda gĩciringi 250 ngina 450 as we speak right now tondu we opposite kiria we bridge irakiro na we bridge ni ira operate brought iraumire 300 450 iroka 1.5 irongorire na milioni na ona mugunda uyu turendia uyu turatumurire mweto teri ari hana ni awarereirie ri we koramu ya keri kuma farafara ya rami na broti turamede broti tuthimete 50 by 100 na ne plot in a ready title deed kogu ogreha umuthi with by the time uraria Christmas ugakorwo ina title deed ya kuri habesha cigana broti ya 50 by 100 tutigukwenderia milioni imwe tugure ciringi 400 ma 50 wagura cash only 450,000 wagura cash wagura na installment ri kuna installment ya meri 3 ya meri 3 na kuna installment ngina ya mwaka umwe ugo kawikarete na magutarĩrie kuringana uria ugukora ni kundu kuhana atia tondu taito iho yes but ciana ni kuona thukuru security hana atia kwi mai ona korogwa no bari tatwire maundu maria mundu aroraga nigetha ugure broti ni kuri wa mbere kindu kia mbere ni urorekana kundu kwina andu kwina andu makite mamashonate wa keri kwina mai erio kwina mai wa gatatu na nikio gikao gigia bata muno kwi muciari wothe thukuru eha kwina thukuru Kivandini primary kwina Kivandini secondary kwina Mutua Mwaki primary na secondary Kanyonyo police station iri ehau ni tondu wa security nego good mundu agitwara ri njua ne nguthie ni ngumenya mugunda wanyu Dhahabu Land Limited ukomenya hari ori wandu rafatara gutinda ukiuri wakinya way bridge just opposite way bridge ni mita ona ndukirite mita 500 kuma farafara ya yes good heudo mwikite ku mugunda thini ni tukirite mugunda ni farafara turatura tha ici na twambi gwika kindu gitagwo perimeter fence yes wajira 50 by 100 shiringi 450 na gutire mbeca ingi mundu agetio gutire mbeca ingi ugetio ni 450 na ni mbeca ungiriha na thimu tondu mpesa thiko ici ri ni rakiriha ngina mbeca icio naki mpesa thiko ici ni rakuwa ngina 450 koguo we mwiroreri na mwigithia hura namba ino itu ya thimu 0707 177 177 kana 0718 700
900. Yes. Good. Reke tuthie mugunda ucio ungiko ni ucio ni mugunda wa Matu uria turenderio ni Dhahabu Lands Limited na uyu ni MD wa kambuni wi haha ni urakwira mugunda kuria uri etagwo Peter Kamau koguo ndeto iria Kamau arakwira ni cia muico. Yes. Hatire mundu ungi ungigarura ndeto ici niguo tuthie mugunda ucio ungi oku Maturi twina mugunda ungi ukuhiriirie hau we barabara ya guthi Kitui utanakenya handu heta barabara ya guthi Kitui ikuhiriirie hau barabara ni mita ni kilomita 1 kuma barabara ya rami na broti tutigarite muigana wa 50 by 100 haria turendia broti yo umuthi niguo tukungwire Christmas hamwe na aigithia aitu ne eroreri Ainoro TV to ni andu a bata muno broti cio turenda guciendia ciringi 300 no tondu umuthi turakungwira Christmas na ne kuhinga turahinga mwaka mwena offer ya Christmas. Twina offer ya Christmas. Dhahabu Lands Christmas offer. We turite wirireirie kugura mugunda na bei ya raithi na kundu affordable, kundu kwina mai, kundu kwina thitima, kundu kwina barabara, mugunda ni red soil. No yandu agekomenda kuigwa ni red soil. Ni gateri gatuna ni gatuitaga muno. Mugikuyu andu nako. Mundu gikuyu na andu na barabara ya guthi Kitui unotana Kenya handu hetagwo Kabatire. O ha thutha kilomita 10 kuma barabara ya Garissa Road ri. Kuma barabara ya Garissa Road ri na barabara yothe ni njikirira mio ya guthi Kitui ri. Kuma barabara ya Kitui kuingira thiini kilomita 1 tu peke yake. Handu tukwenderia broti ciringi 300 umuthi wahura thimu turakwenda cash offer ya ciringi 200 wari haka cash. Yes, na namba itu ya thimu ni huthu muno 0707 177 177. Mundu na yuri watemenga bei yo niki wauma 300 Kamau woka 300 mere no mento nikitumi niki value ya area yo ya area yo broti ready ciringi 350 no tondu muigithia na mwirori wa Ainoro TV ni atoranite hamwe na ithui nikio tukite ha kuhe Christmas offer na tukwire ndurabatara mamilioni ma mbeca ugure mugunda urabatara kuhura na mbeyo ya thimu 0707 177 177 kana 0718 700 900. Asante. Bei hiyo ni bei karibu na bure. Hiyo ni bei jaga mono Christmas bei ya kufunga mwaka. Yes. Ni wele kama Malindi kweli ndirakiri kwa last ni uroneka nikiona hitendeka nikariwa kidogo ni uroneka mundu uraharegeshwa ine ndariga kwana tia ku Dhahabu Lands Limited na indo kundu ku Dhahabu Lands Limited mari tutigeni na migunda tuna broti njega muno ku cia 50 by 100 si kilomita 1 kuma barabara ya rami na tutirendia mamilioni ma mbeca umuthi tukire kwira muigithia ndurabatara milioni niguo gure mugunda urabatara kuoya namba ya thimu 0707 177 177 na broti icio ci handu hetagwo akwina Weru Technical College na mugunda okuhireirie Baura na mugunda okuhireirie Global Solar andu mari mahandete maigite solar ku na broti cia 50 by 100 turacina na thogora wa ciringi 99 miroko na kenda broti ndiraigwa 90 na kenda broti Malindi hakwina handu hena project ina muno ya solar na toguo tu ko tiko he mundu tukite gutuata matuatari aigithia aitu othe makihinga mwaka uyu mahinge mena kindu guo na arima mundu ahinge wina gataito mwaka uthire wina taito kuma kwa Dhahabu Lands Limited mundu no ayurie ekugura kwanyu niki na ti kwari angi wa mbere Dhahabu Lands Limited ona slogan itu ni kwiraga you are reliable investment partner tutembeaga nawe ukauma gukombora ugathi gwaku mucii ukauma gwitondu na kamugunda ukageka mugunda gaku slogan itu ni kwirite our track record ni kwirite akaguri atire Kamau akiuria kigitire kireine ni tukuongerera ndagika mwe ndu akiuria giki unyu no mugunda tumwendagia kana muri undu ungi mwikaga tugetariri tugetaru atire ndagura mukanjakira ithe tutire turambia gwaka no tuna consultant firm ati ungifatara gwakira ugori
ni tukuhe mundu agwakire ukawakuruta wira ucio wakuruta wira ucio koguo Dhahabu Lands Limited ni kwendia mugunda tu ni kwendia mugunda ndokira kiroko no mugunda maguta wai gikoma no mugunda mutenda gwitukania tutida gwitukania we have been me and my chairman we sat down and the board of directors to make kido gitagwo board resolution we just want to settle people na kioneki gitu ni gusettle andu makiria ma milioni good andu makiria ma milioni igiri magie na guikaro kwao niguo kioneki kiu Ngai ateithie no gigakinyanira chairman etagwo Mr. Joseph Chege Kamau yes Joseph Chege Kamau chairman Dhahabu Lands Limited good morning sir rekeri tuthie Shambere to Victory Gardens tukionagio bicha ya Victory Gardens tutaririe mugunda uyu wiko Kamau na by the way mundu angeenda gwaka ri material ci hakuhi material takure matu muthanga wika hau mahiga me hau actually gwaka matu go no abatara gwaka matu ri material zile mafundi ne moneki ni mukamba akuigira kamviro nyumba ya nyoroka asi kaune kega kure matu material ciko kwa wingi pia tuna mugunda kure mona wa Nyanyuki handu hetagwo Edana neguo hakuina Samoroto Academy ereri hakuina Samoroto Academy na neguo yo na nona farafara ya kumathika ngina guthinya hare marwa ni twikite dual carriage ino ni Daraja Academy International School ino ni Segera Mission Hospital ucio ni mugunda witu tutinagite icunjĩ cia 50 by 100 brought ya 50 by 100 turamere ciringi 230 wagura cash na wagura na installment ya mieri 3 mieri 6 tuika na consultant itu magutaririo tugwika neguo maundu mothe taito ciekuo actually taito cia Nyanyuki ni ciraumire Fedha 1 taito ni ciraumire kure mona wa ogodu eta taito district ya kucia Nyanyuki Fedha 1 iraumire Nyanyuki Tere 1 tuko tugicihena next week ciothe ona kure mona wa Malindi ara magure kure mona wa Malindi tucione ciraumire actually tugi-celebrate Christmas neguo aigithia aria matonete title deed ciao ni mako makiona title deed ki good Dhahabu Lands Limited hedeo mukene na title deed ri kai mutangigithondeka kaundu ona getwo Dhahabu Night ona Dhahabu Night actually turia kanyama haria wa kukunda kunde haria mwini nake atuhuria rwimbo haria mundu ataito ukaneo title deed ya ukaneo kahutiro haria ni ngavana wa Ngogoyo ne governor wa Ngogoyo Dhahabu Night actually we twenda gwika kindu gitagwo Dhahabu Investors Day okay turana to combine Dhahabu Investors Day na anniversary actually tuko tugikia date iyo ya muthenya tugako tugicombine Dhahabu Investors Day na Dhahabu anniversary tatucanura atiri Kamau tondu andu ni makonagwo mundu akonagwo ate akigura mugunda niki gingicungiriria mundu gukonu mugunda ti mugate no nginya weke due diligence icio ndaririe na haria mbere neguo rora track record ya kambuni iyo rora mahenete title deed cigana rora kambuni iyo kana registered my office ira makoragwo ri tanu na office haria ni ngoragwo ndi hau miaka 7 na ndirabaga guthama next year na kambuni ya Dhahabu Land Limited twi hau gutura kuruta wira hau taturirikanie ni hau tukoretwo miaka 7 ri ni Thika handu hetagwo Erica Plaza first floor na Ruiru building etagwo Dhahabu Greek Tower opposite Ruiru Mabati fourth floor hau ni gutukoragwo hau fourth floor ndakinya ri ha reception ni ndiroka nyonete ona ndabatara kwirwo waigira fourth floor ni rona ino ni o Dhahabu na Dhahabu ni ihana good tukirekereria tucokie matu turirikanie matu goikaire atia tuguthuke Malindi turekererie na kuria Nanyuki all the same tuna mugunda ungetwe wiha Gatanga road kuma Thika ri ni kilomita 7 peke yake ngina mugunda ucio hau ni mugunda ucio ni tuirigite tugatura barabara tugekira bacon wanyita wega ndanyita we urabatara gwika handu hagwa akugura na wake immediately estate waigira ku wiguaga riera rigikwira guku ni fresh na broti tutinangite na muigana wa quarter 100
by 100 jihoru wega is a gated community twina borehole kou ne tuirigite na ruthingo ne tuturite farafara tuka compress maram na tutirendia milioni 7 brotis acha turaciri na cash offer ya ciringi milioni 4 na ngiri 500 peke yake 4.5 million peke yake Gatanga road kou waika kou hare kianda hena karia gakoragwo hau ni kindu giothe ku ni fresh na togo tu peke yake na ndurabatara mbeca ici ciothe ogo ni urabatara kindu gitagwo financing we have partners with you Unite Us Sacco Unite Us ri ukurizi o milioni 1 ita deposit ici ngitugo finance ne Unite Us urihe na miaka 5 kana kuringana uria tugwika tukuiguithania o mweri urireha kindu 50 kana 100 ungiaga kugia gwaku niki kama wona na wagia gwaku tondu riri akirita cio andu marariha gukombora na warikia kugura broti yo ni gwaku no tugutware bado ofegi tupatinite na Unite Us makuhe roni rwa mortgage ya gwaka na kosa roni ruri no ruheaga na kindu 9.5%. Ugia kugia gwaku muciniki hatire kegiria thangi muno ndagike mone tuongererwa ya kurikia ya gutiriha matu wajira 50 by 100 ni ngiri 450 na matu ni maita mere Asili Garden phase 4 na Asili Garden phase 3 neguo niyo turedi ciringi ngiri 450 ure uhuteti wikora miaka kuma Garissa Road na mugunda wa kuhinga mwaka Asili Garden phase 5 phase 4 nigo turede ciringi ngiri 200 wagura cash good namba ya thimu 07 177 177 kana 0780 700 900 good urore to kamera second ikomi ndugitwendithirie thiguko njaga thahabu na muke tuhe kapuri ga thiguko we muigithia na mwiroreri we muigithia na mwiroreri wa Inooro TV ndira kuya kamweka gaka gagukwendithiria Christmas njega na mwaka mweru wihuirwo ni uhotani muingi we utuite matu ma kuigithia hamwe na Dhahabu Brand Limited ndira kamweka gaka on behalf ya Iruti wira Dhahabu Brand Limited gukwira ni thengio ni kuigithia hamwe na ithui na nitukenaga ni gathabari karia tutwaranite na inyui asanteni sana thank you muno Peter kama una ndakiona okere o mundu mwethi asante ucio ni MD wa Dhahabu Lands Limited rekendere tio tumekinyia hau etagwa Peter kama wacoka kuria wabici Ruiru na Thika ngethiria riothe mukoragwo nao amu ni kambuni nene in fact amukira ngethi kwi mutumia guthikagiriria muno wetagwo Rosemary kuma kure Kitale ne ndamukira ngethi Rosemary kuma Kitale asante sana jugaga tita guko kumago tuthuire ki